Arĩ gĩcigo-inĩ kĩa Rongai kaunti-inĩ ya Kajiado itemi rĩa kuha muingi ukanyitanĩra na mĩrũrũngano-inĩ ya mũciĩ wa Nairobi nĩ kuo mutongoria wa Azimio Raila Odinga akararĩirie watho wa borithi. Odinga ugĩte uge wa kamanda wa borithi Adamson Bugei ati irũa rĩa kũhe mĩrũrũngano niriareganirwo nario nĩ maheni, amu ũrĩa warĩ gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya nĩwe wandĩkire na rĩgĩtĩkĩrĩka. Inspector General mwenyewe amepata hii habari apeleke kwa watu wote kila mahali. Sasa nasikia polisi ya Nairobi nasema ndio hawajapata habari sawa sawa. Hiyo ni upuzi. Polisi kazi yao ni kulinda wananchi, sio kupatia wewe leseni. Wakati polisi walikuwa napeana leseni ilikwisha na katiba ya yule mkongwe ambaye tulizika. Odinga oho nĩ aheanĩte mũtaratara wa mĩrũrũngano ya ruciu, akiuga arĩa magakinya Nairobi magacemania gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi, na thutha ũcio mũthabara werekerio thingira-inĩ wa iregi kũrĩa matanyĩte gũkaneana mateta mao kũrĩ President William Ruto. Mimi nataka kesho nyinyi nyote alfajiri saa 12 msapiga kule town KCC. Kutoka pale tutatembea moja kwa moja mpaka kule. Sawa? Wangapi watakuja nione tena mkono hapa? Mimi nasikia Ruto ametetemeka, amesema ati msikuje kesho. Ameambia jamaa anaitwa Bungei, yule mkubwa wa polisi, ati msikuje Nairobi. Mutakuja au mutakuja? Sisi tumesema Ruto apende asipende, kesho tuko wapi? Enough is enough. Tukutane Nairobi kesho. Mwena-inĩ wake mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka augĩte nĩ mataũkĩtwo kwĩna mũbango wa gũthoga mĩrũrũngano yao ya thayũ, no akahoya arũrũngani matikanagwe mũtego-inĩ ũyũ. We know they are planning kuleta watu wengine wa askari police in uniform waje pamoja uingiliane na sisi pale, alafu walete furugu. We know all that. Tukiweka pesa yetu kwa kikabu inaitwa taxes, hiyo pesa sio ya mabwenyenye kujimwagia na kuoga nayo vile wanataka. Ni tuketi chini, mahitaji ya muhimu ya kila Mkenya ishughulikiwe. Uge ũyũ no tũterithĩtio nĩ Martha Karua ũrĩa ugĩte mĩrũrũngano ĩno yoroterie gũkũra Kenya gharama-inĩ ya igũrũ ya mũtũrĩre. Tumeona wakiunda serikali mawaziri 22. Kuna mama mboga hata mmoja kutoka hapa soko mjinga? Kuna bodaboda yoyote kwa homa PS? Juzi ametengeza CS 50. Mumeona yule mtu mkokoteni hapo? Grifo Teraka Meme TV reto rĩakwa nĩ Mwaura Wado.